Vesoljska praznina. Prostor, v katerem se že milijarde let suče naš planet. Tu ni bilo najneznatnejšega zvoka. To je bilo neomadeževano vesolje. Potem je prišel človek, ga koloniziral in v tirnico okoli Zemlje začel odlagati svoje odpadke. Potem, ko smo že onesnažili kopno in morja, smo zdaj začeli onesnaževati še vesolje. Tega ne vidimo in ne zavedamo se nevarnosti, ki jo prinaša, toda nad našimi glavami se z vrtoglavo naglico giblje 160 milijonov kosov odpadkov, ostankov satelitov in odsluženih raketnih motorjev. Les débris spatiaux sont dangereux parce qu'ils vont très vite. Ils vont à 7 km par seconde. Povsem nenadzorovani kosi lahko trčijo drug ob drugega, zadenejo satelite ali padejo na Zemljo. Nemogoče je napovedati, kje in kdaj. To ogroža ljudi in svet, kakršnega poznamo. Aujourd'hui, il n'y a pas un geste quotidien qui ne dépend pas du spatial. C'est le GPS dans votre voiture, c'est la météo que vous prenez le matin. Brez satelitov ne bi mogli opazovati svojega planeta in opozarjati na orkane in cunamije. Moten bi bil letalski in pomorski promet. Prekinjene bi bile tudi vse finančne transakcije. Družba bi se lahko vrnila 50 let v preteklost. Zato si znanstveniki po vsem svetu prizadevajo najti rešitve za očiščenje vesolja. We want to implement lasers that can actively maneuver space debris pieces away from ground. Očiščenje vesolja je eden največjih tehnoloških izzivov tega stoletja, toda to je tekma s časom. Vesoljske smeti. November 2021 ob 4:30 zjutraj. Mednarodna vesoljska postaja 400 km nad Zemljo leti s hitrostjo 28.000 km/h. Na krovu je vse mirno. Vseh 7 astronavtov spi, dokler jih ne zbudi sporočilo. Station Houston on Space to Ground. We were recently informed of a satellite breakup and need to have you guys start reviewing the safe haven procedure. We have to prepare for an emergency procedure. There is a cloud of debris 100 kilometers above us and we're heading towards it. It's too short in time and too many particles in this cloud of debris, so there's no way that we can do a debris avoidance maneuver. So all right, that was a quite unusual start into my very first week at the International Space Station. Nemški astronavt še ne ve, da je tega dne ruska vojska izvedla poskusno razstrelitev enega svojih odsluženih satelitov v orbiti. Ob eksploziji je nastalo na tisoče razbitin, ki se zdaj s hitrostjo več kot 7 km na sekundo približujejo mednarodni vesoljski postaji. Posadka se mora zateči v varne kapsule, ki so pritrjene na postajo. Ob najmanjšem trku jih čaka evakuacija na Zemljo. Faut voir les débris spatiaux comme des balles de fusil 10 à 20 fois plus rapides qu'une balle de fusil de chasse. Imaginez un objet gros comme mon pouce qui voyage à 5 km par seconde. Il y a une seconde, il est à 5 km, je ne le vois pas. Il y a un dixième de seconde, il est à 500 mètres, je ne le vois toujours pas. Puis au moment où il arrive, c'est trop tard, je ne peux rien faire. Okay, so we were a little bit tense in the capsule because we had done everything that we could do and I was just waiting. Endurance Houston on Space to Ground 1, we are entering the 5-minute time of concern.
if Dragon takes a hit, we will get you back on station. So we were like, oh, okay, this sounds a little bit like Gravity, like the movie in the very beginning, and the movie doesn't end well. So we also crossed our fingers that, okay, hopefully it's not the end of the space station program. Hopefully it's not a risk to our lives. Mednarodna vesoljska postaja se je brez poškodb prebila skozi oblak razbitin. Od takrat je v orbiti ostalo na tisoče kosov razbitin, zaradi česar mora vesoljska postaja pogosto izvajati manevre za izogibanje. On estime que la probabilité de perdre la Station spatiale internationale sur une période de 10 ans à cause d'un débris, c'est de 1 sur 8. Le risque est à la limite de l'acceptable aujourd'hui pour les vols habités. Kdo bi si mislil, da nam nekoč z neba ne bodo grozili meteoriti ali nezemljani, temveč naši lastni odpadki? V predmestju Zemlje je na tisoče delov raket, odsluženih satelitov in kovinskih razbitin. V ta novi divji zahod lahko vsakdo izstreli in tam odloži, kar želi. Ni mednarodnih zakonov, ki bi kaznovali onesnaževalce vesolja. What you see here is a visualization of the space object population. The density is still realistic, but of course we had to increase the size of the object relative to the size of the Earth in order to make it visible. Poleg teh predmetov naš planet obdaja na milijone drobcev kovine, barve in stekla. You see there's two distinct regions where you have most of the objects, which is the low Earth orbit. So this is this thin ring around the Earth, a shell up to 2,000 kilometers. This is the regions where we do our use of space for science, for commercial purposes. And the other one is this ring around the Earth at roughly 36,000 kilometers above the equator. And this is the geostationary orbit, where we have a lot of geostationary satellites for broadcasting television or observing the weather on Earth. Sredi morja odpadkov krožijo sateliti, nezaščiteni pred odpadki, ki letijo s hitrostjo več kot 25,000 km/h. We all created this in a short amount of time compared to the history. It's only a few decades where we created all this, and we are accelerating. Vsaka izstrelitev prinese nove odpadke. Satelit v orbito pošlje tako imenovana nosilna raketa, ki ga ponese iz zemljinega ozračja in ga odloži na določeni višini. Pri tem odpadajo posamezne stopnje rakete. Težava pa je, da ostanejo ti odpadki v vesolju zelo dolgo. Christophe Bonal je inženir na francoski vesoljski agenciji CNES in mednarodni strokovnjak za vesoljske odpadke. S tem se ukvarja že skoraj 40 let. Un point qui est très important, c'est de comprendre que tout ce qu'on a envoyé là-haut finira par retomber à un moment ou à un autre. Alors ça peut prendre du temps. Par exemple, à 800 km d'altitude, un objet mettra 200 ans à retomber. À 1000 km d'altitude, il mettra 1000 ans. À 1200, il mettra 2000 ans. Na nebu so se v času, ko se je vesolje še zdelo neskončno veliko in neskončno prazno, kopičili ostanki. L'histoire des débris se confond entièrement avec l'histoire du spatial. Vse se je začelo 4. oktobra 1957 z izstrelitvijo Sputnika. Like October 12, the first Earth satellite was launched. C'est un satellite qui fait une cinquantaine de centimètres de diamètre, 84 kg, avec 4 antennes. Et dedans, il y avait des batteries de voiture, ce qui lui permettait de faire bip-bip. Po 21 dneh v vesolju se mu je akumulator izpraznil. Sputnik je postal prva vesoljska razbitina v zgodovini, skupaj z izstrelitveno raketo.
Au fur et à mesure qu'on découvrait ce qu'on était capable de faire avec le spatial, et on lançait de plus en plus. 10, 9, 8, 7, 6, 5, vehicles armed, 3, 2, 1, fire. On a toujours laissé tout là-haut, hein, sans s'en préoccuper. Človeštvo že od nekdaj sanja o raziskovanju novih prostranstev in za seboj običajno pušča sledi, včasih nevede tudi zanimive predmete. Sonny, your camera is behind you. I hope it's better. It's not. It came off of the bracket. Okay, we see that. L'exemple le pire, c'est une astronaute qui avait son sac à outils accroché à la ceinture, et donc elle prend le pistolet à graisse, elle graisse, etc., elle le remet, et le sac était mal accroché et est parti. Et donc elle a cherché à le rattraper. Oh, great. Oh, we spilled a lot of smoke. Yeah, we see. Ti predmeti se morda zdijo neškodljivi, vendar so nevarni in jih je treba nenehno spremljati. V ZDA ameriška vojska opazuje vse odpadke, ki v vesolju merijo več kot 10 centimetrov. Dolgo jih ni obravnavala kot nevarnost in je vse podatke hranila zase. Potem pa sta svet pretresla dva dogodka. Leta 2007 je Kitajska v želji, da bi pokazala moč, uničila enega svojih odsluženih satelitov v orbiti. Pri tem je v delčku sekunde nastalo 3500 novih kosov odpadkov. Dve leti pozneje je bil Walt Everett očividec zgodovinskega dogodka. Kos razbitine je uničil enega njegovih delujočih satelitov. It was a very normal day, we're providing services, safety of flight. Actually, in this room, they lost contact with one of the vehicles. So at that point, we knew that things were very challenging. Satelit Iridium 33, ki je krožil na višini 800 km, je prvič v zgodovini trčil v opuščeni sovjetski satelit Kozmos 2251. To naključno trčenje je bilo tako silovito, da se je količina velikih vesoljskih odpadkov podvojila. It just happened. There was nothing we could do that would have prevented this event. It's too bad. I wish we had. It's a watershed event for us. The industry in general woke up to the fact that we need to take space sustainability seriously. Ves svet se je začel zavedati, da utegnejo te razbitine uničiti tako civilne kot vojaške satelite. Da bi preprečili novo katastrofo, se je ameriška vlada odločila, da bo svoje podatke sporočala tudi drugim. Nadzor vesolja je postal prednostna naloga. Danes številna zasebna podjetja razvijajo tehnologijo za sledenje vesoljskim odpadkom. Sredi Atlantskega oceana v najjužnejšem delu Azorskih otokov leži otok Santa Maria. Na tem koščku kopnega stoji veličasten objekt, eden najmočnejših radarjev na svetu. Pregleduje vesolje in do višine 2000 km spremlja vse predmete, ki jih je ustvaril človek. It's just hidden away
gem. So just really interesting to see the simple. It's like Leonardo da Vinci, right? Simple elegance. So very cool. Darren McKnight, ameriški inženir in strokovnjak za sledenje predmetov v vesolju, je priletel iz ZDA. Dela za zasebno podjetje, ki je razvilo radar. Imagine there's thousands of space debris orbiting the Earth right now within the field of view of our radar. And these radars have to be able to measure many at a time. As a matter of fact, our radars can manage up to 1,000 objects per hour. We can see objects as small as 2 centimeters. Ta radar je eden od 6 podobnih na svetu. Skupaj tvorijo mrežo, ki je oblikovala nov katalog 200,000 objektov, ki krožijo okoli Zemlje. Na preprostem računalniškem zaslonu nenadoma zagledamo tisto, česar s tal ni mogoče videti. We can go ahead and we can select things like by object type. So just click the button now. Now all you see on the screen are just the rocket bodies. You see, wow, that's an awful lot of rocket bodies. Literally are thousands of them. And so you see they kind of are important because these are like the big dead things. V tem neprekinjenem roju se deli raket in njihovi ostanki ves čas približujejo 7,000 delujočim satelitom, ki so na sliki označeni z zeleno barvo. To je kartiranje v realnem času, ki lahko spremlja vsak katalogiziran predmet ter označi državo izvora. Na podlagi teh podatkov je mogoče ugotoviti, kateri del vesolja na višini 900 km je najbolj zaseden. There's a special region where there's a number of very large objects, 9,000 kilogram rocket bodies, along with 3,000 kilogram payloads. They have a collision risk with each other. They have a collision risk with the Chinese debris that was created from the anti-satellite test. And they also have a collision risk with some abandoned operational payloads of the United States. Na tem močno obremenjenem območju se 18 delov sovjetskih raket SL-16 večkrat na leto sreča na razdalji pičlih 5 km. These SL-16s, it's hard to imagine, but they're 11 meters long, 4 meters in diameter, 9,000 kilograms. They are a big yellow school bus, except they have no brakes, they have no driver. If two of them were to collide, they would create about 15,000 new trackable fragments. That would double the number of fragments after over 60 years of the space age in one event. 5 kilometers, 16,000 miles per hour, that means we're that far away from a collision. Vesoljske agencije se najbolj bojijo verižne reakcije, znane po imenu Kesslerjev sindrom. Vsako trčenje v orbiti ustvari nove razbitine, ki povečajo verjetnost nadaljnjih trčenj. Eksponentno širjenje razbitin v vesolju bi v prihodnosti onemogočilo raziskovanje nizke zemeljske orbite. Le ena možnost je, da se ta pogubni scenarij ne bi uresničil. Trke je treba preprečiti za vsako ceno. V vesoljskih agencijah se je pojavil nov poklic, in sicer vesoljski kretničar. Francija je pionirka na tem področju. V tem zelo strogo varovanem oddelku CNES je eden največjih svetovnih centrov za sledenje predmetom v vesolju. 15 ljudi dela 24 ur na dan, 7 dni v tednu, da bi zmanjšali nevarnost trkov v orbiti. Donc ici, on voit l'ensemble de la flotte de satellites qui est protégée, c'est-à-dire à peu près 300 satellites. Donc on protège les satellites européens, mais on surveille quand même l'ensemble des objets qui sont dans l'espace. Njihova naloga je ocenjevanje tako imenovanih konjunkcij, verjetnosti trka med dvema objektoma. Ah ouais, donc après-demain à 16h50, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une conjonction avec Globalstar et un débris SL8. Donc là, pour le moment, la probabilité de collision, c'est une chance sur 100 et un passage
à 192 mètres. Donc là, il va falloir manœuvrer. On est largement au-dessus du seuil. Il va falloir qu'on prenne contact avec l'opérateur. On détermine les probabilités de collision et en fonction de ces critères, on alerte l'opérateur et ensuite on décide avec l'opérateur s'il faut faire une manœuvre ou pas et c'est l'opérateur in fine qui fera la manœuvre. Vsak dan prejmejo približno 7000 opozoril. Lani so na podlagi teh spremenili 20 trajektorij. Si les opérateurs n'avaient pas fait ces 20 manœuvres d'évitement, on aurait eu potentiellement 20 collisions supplémentaires cette année. Še pred nekaj leti je ekipa opravila le en manever za izogibanje na leto. On voit qu'on change d'échelle. On assiste à une démocratisation de l'accès à l'espace avec une baisse des coûts. On a l'arrivée des méga-constellations. On parle, par exemple, pour la constellation Starlink, de 40 000 satellites. Il y a des constellations chinoises qui sont en préparation. Il y a d'autres constellations américaines, il y a une constellation européenne. Donc il est possible que dans les 10 ans qui viennent, on voit arriver une flotte de 80 à 100 000 satellites. Ça veut dire qu'il va falloir se mettre d'accord avec beaucoup plus d'acteurs pour faire en sorte que tout le monde puisse voler dans cet espace qui jusqu'à maintenant n'est pas régulé. V tekmi za osvojitev vesolja vsi ponujajo enako storitev, dostop do interneta za vse na celotnem planetu. Tako se bo promet v orbiti še bolj zgostil, kar bo povečalo nevarnost nadaljnjih trkov. Za zdaj še nimamo tehnologije, s katero bi lahko preprečili katastrofalno trčenje 2 kosov vesoljskih odpadkov. Zato znanstveniki že iščejo rešitve. Otok Tenerife ob zahodnoafriški obali je mednarodno središče za opazovalce vesolja. Na tem ognjeniškem otoku visoko nad oblaki stoji observatorij Teide. We're looking forward to the first satellite pass for the ranging, eh? Yes, should be fine tonight. Zadnjih nekaj let se peščica strokovnjakov ukvarja s projektom, ki se zdi kot iz znanstvene fantastike. Laser, ki bi lahko premikal odpadke v vesolju. No, I think we're good to go. Very good. Do you want me to start tracking? Please. Okay, here we go. Z laserjem je zdaj mogoče podnevi in ponoči spremljati satelite do višine 36 000 kilometrov in izmeriti njihov položaj na milimeter natančno. We only have 10 minutes window. Ah. Okay, so the pass is starting now. And the first photons are coming back from the satellite. Fantastic. The signal is so strong. Very good. S to tehnologijo bo mogoče poiskati delce razbitin in celo spremeniti njihovo trajektorijo, ter tako preprečiti trčenje. We are investigating at ESA the possibility to maneuver targets, space debris, with laser light from ground. Classical collision avoidance maneuver are performed by maneuvering the entire satellite. Those are extremely expensive because they're based on available propellant, which reduces the lifetime of the satellite itself. So we think that this could be a cheaper and a viable solution for maneuvering space debris. Če predmet v orbiti premaknemo za nekaj centimetrov, spremenimo njegovo trajektorijo za več kilometrov. Laser momentum transfer sounds like from a science fiction movie, so you take extremely powerful laser and manipulate or destroy even objects in space. This is a wrong perception. So what we're going to do is a very gentle approach, and you can imagine that even light can carry a momentum, so it can move objects. And by doing that, many times a second, we can move it just enough that it's just not colliding. Projekt je še vedno v poskusni fazi in bo deloval šele čez desetletje. Premik velike vesoljske razbitine bo morda nekega dne res mogoč, kaj pa milijoni odpadkov, ki merijo le nekaj milimetrov in onesnažujejo nizko zemeljsko orbito. Če trčita 2 vesoljski razbitini, nastane 15 000 novih razbitin.
Vsa vesoljska plovila so polna brazd. This is the Hubble solar panel, which has been in space for 8 years. And as you can see here, we have some damages, real damages of real hypervelocity impacts occurred during the mission. Here we have quite a big one. And if we keep on expecting, here there are more damages, and here, down here. Na teh sončnih celicah so vidni sledovi več 100 trkov. When we have an impact like this, we lose power because we damage some solar cells. So this is, of course, has a big impact on the mission. Okrog Zemlje kroži vse več mikroodpadkov, ki nastajajo zaradi trkov, pa tudi zaradi drugega skrb vzbujajočega pojava, spontane eksplozije opuščenih satelitov. Pierre O'Malley, strokovnjak za vesoljske odpadke, preučuje fiziko tega pojava, ki je edinstven v vesolju. Ces satellites qui sont en orbite et donc qui sont inertes, s'ils sont tombés en panne en début de vie, ils ont les réservoirs pleins et puis les batteries qui sont pas passivées, c'est-à-dire qui ont encore de l'énergie à l'intérieur. Et cette énergie, elle n'a qu'une envie, c'est partir. Et donc on va avoir une fissure et donc une explosion qui va générer des débris. Znanstveniki ocenjujejo, da vsak mesec verjetno raznese vsaj en pokvarjen satelit. Autant un gros débris, on peut l'éviter, on peut peut-être même aller le chercher. Par contre, une fois qu'il est fragmenté en plein de petits morceaux, là, c'est beaucoup plus difficile, voire même impossible, avec les technologies actuelles, d'aller ramasser les petits morceaux générés. Donc ça crée un danger. Ko tak kos razbitine zadene ob drug predmet pri hitrosti več kot 25.000 km/h, je treba uporabiti poseben fizikalni zakon. Na Zemlji velja za tako imenovano hiperhitrost. Da bi bolje razumeli, kaj se dogaja pri takih trkih in da bi jih lažje preprečili, se inženirji zanašajo na čudno napravo imenovano plinska pištola. V francoski regiji Lot je največja plinska pištola na svetu, ki lahko izstreljuje projektile z rekordno hitrostjo 10 km/s. Voilà le type de projectile qu'on va envoyer sur cet essai-là. Donc c'est une petite bille métallique de 3 mm de diamètre. Ces petits débris sont les plus dangereux parce que c'est des débris qu'on ne voit pas depuis le sol. Comme on ne les voit pas, on ne peut pas les éviter. Plinska pištola je nabita s projektilom, ki tehta manj kot gram. Nasproti je tarča, predmet iz aluminija, iz katerega so številni sateliti. Ko v preskusni komori nastane vakuum, projektil izstrelijo. Kamera lahko posname 600.000 sličic na sekundo, kar omogoča izjemno počasne posnetke za analizo trka pri veliki hitrosti. Il est arrivé pile poil. Bon, il est arrivé. Là, on voit qu'on a fait un joli trou bien rond en face avant, qui n'est pas si impressionnant que ça. Par contre, quand on regarde derrière, voilà, on a des dégâts qui sont quand même assez conséquents. On a le nid d'abeille qui a partiellement fondu. Très intéressant. Et là, effectivement, on a complètement brûlé l'intérieur. Tout à fait, ouais. C'est l'énergie qui s'est transformée et qui a complètement vaporisé l'aluminium. On a des phénomènes physiques qui sont intenses. Les énergies mises en jeu sont colossales. Et donc là, on voit que l'énergie cinétique, c'est-à-dire la vitesse de l'impact, s'est transformée en chaleur, en onde de pression. Et tout ça a fait qu'on a complètement cassé le matériau quasiment par l'intérieur. Zaradi tolikšne hitrosti ob trku nastane oblak novih izstrelkov na obeh stranih. Ta drobir nato poškoduje druge dele strukture. Donc là, c'est un projectile de 7 mm à 6 km/s à peu près. On a eu un nuage qui a produit plein de petits débris et de métal en fusion. Et donc le nuage, qui avait toujours une vitesse, a percé la couche extérieure pour venir finalement
impacter la partie intérieure du satellite et avoir ici suffisamment d'énergie pour même transpercer une plaque de quelques millimètres d'épaisseur en aluminium. Edini način za zaščito satelitov pred takšnimi izstrelki so lahko različne plasti, med katerimi je prazen prostor, kar zmanjša učinek trka. V vesolju je to učinkovito za plovila, a ko se astronavt odpravi na sprehod po vesolju, je še vedno ogrožen. Les scaphandres spatiaux sont conçus pour que un impact de débris causant un trou moins de 1 cm de diamètre donnera le temps à l'astronaute, avec l'oxygène de réserve qu'il a, pendant que la fuite perdure, de rentrer dans le sas et de sauver sa peau. On a de l'ordre de 15 000 d'oxygène pour un trou inférieur à 1 cm. Si le trou est plus gros, eh bien on peut perdre de l'oxygène très très rapidement. Et là, on est mort. Mais parfois, il faut sortir pour assembler, pour réparer. Donc on sait que c'est un risque élevé. Nevarnost se z naraščanjem števila izstrelitev povečuje. Uradno je vesolje v lasti vseh, ali bolje rečeno, ne pripada nikomur. Vsakdo lahko pošlje tja, kar želi in se prosto giblje po njem. Objekti nad našimi glavami pomenijo nevarnost, hkrati pa so tudi vir svetlobnega onesnaženja, ki moti opazovanja astronomov. Da bi se zavedali tega vpliva, moramo le pogledati v nebo in poskusiti poiskati nekatere zvezde. Ta niz lučk, ki prečkajo nočno nebo, je ena prvih megakonstelacij podjetja Starlinks. Fatoumata Kebe je astrofizičarka in strokovnjakinja za vesoljske odpadke. Zaskrbljena je zaradi vse večje gneče v vesolju. Alors ça, c'est donc une image qui a été prise par un observateur astronomique et on voit qu'avec un temps d'exposition d'à peine 300 secondes, on voit une dizaine de traînées laissées par les satellites. Et c'est à peine quelques secondes d'observation. En fond, vous avez donc les étoiles, d'autres objets célestes, et plutôt en premier plan, vous avez donc ces traînées de satellites. C'est tout ce travail-là qu'on va devoir faire dans le futur, c'est-à-dire retirer ces traînées de satellites pour pouvoir exploiter l'image. V tej igri skrivalnic znanstveniki za zdaj še niso zmagali. Nekateri observatoriji ocenjujejo, da bi lahko zaradi tega pojava 30% astronomskih podatkov postalo neuporabnih. Toda zvezdnato nebo je skupna dobrina človeštva. Au moins 87% de nos atomes ont une origine stellaire. Nous sommes des poussières d'étoiles. C'est vrai de manière poétique et la science en fait renforce cette phrase. Laisser le ciel étoilé disparaître, c'est en fait laisser une partie de notre être disparaître avec. Naraščanje števila predmetov v vesolju povzroča še eno težavo na Zemlji. V orbiti smo pustili skoraj 10 000 ton vesoljskih odpadkov. Večinoma so nevidni, a ko končno padejo na Zemljo, uvidimo, da nam nebo res lahko pade na glavo. Vsak predmet v vesolju na višini manj kot 500 km bo prej kot v 25 letih padel na Zemljo. V zračju zaradi velike hitrosti in upora zraka ti ostanki običajno zgorijo, vendar ne vedno. Oh my gosh, that's so cool. No way! This is like a group of asteroids. Holy crap! Kar imamo včasih za meteorit, so v resnici ostanki 20-tonske rakete. V zadnjih nekaj letih je več kitajskih nosilnih raket padlo nazaj v ozračje, zaradi česar so morale številne države izdati opozorila ali iz previdnosti zapreti svoj zračni prostor. Ena od nalog CNES-a je napovedovanje padca neobvladljivih objektov na Zemljo. Preučuje njihove trajektorije in obvesti oblasti, če je prebivalstvo v nevarnosti.
qu'attendez-vous là de l'alerte sur la rentrée qui est prévue? L'Europe et la France ne sont plus concernés à surveiller, mais on n'est pas dans la zone la plus probable. On sait qu'il ne pourra pas retomber en dehors de ces tracés. Par contre, il pourra retomber quelque part entre là et là, le long du tracé. Là, on suit un débris d'un lanceur chinois. Et donc là, il fait une rentrée naturelle en spirale, ce qu'on appelle une rentrée à risque, parce que quand même l'objet est assez volumineux et il peut avoir encore du carburant à bord qui peut le faire aussi exploser dans l'atmosphère et donc étendre la zone de débris au sol. Leta 2020 so ostanki kitajske rakete padli na tla nedaleč od vasi v slonokoščeni obali. Našli so skoraj nedotaknjene 10-metrske kose. La fragmentation avait eu lieu au large de l'Afrique, ici. On a retrouvé des objets en Côte d'Ivoire, le long d'un trace, un peu plus loin, à 1500 km. Alors, des objets qui retombent sur Terre, des objets spatiaux, on a plusieurs par semaine. Des objets importants qui sont des objets d'étage, heureusement, il n'y en a pas toutes les semaines. Néanmoins, on a à peu près 3 alertes par mois que l'on suit. Pogosto najdejo predmete, kot so odvrženi rezervoarji raketnega goriva. Tu so še skoraj nedotaknjene krogle iz titana in drugi deli raket. Leta 2022 naj bi ostanki rakete Falcon 9 padli na kmetijo v Braziliji. V Avstraliji so našli del kapsule SpaceX, ki je padla na polje. Morja prekrivajo 70% zemeljske površine, naseljena območja pa komaj 3%. Zato je nevarnost, da bi vesoljski odpadki povzročili človeške žrtve, izjemno majhna. Toda kako dolgo bo še tako? Le truc qui est terrible aujourd'hui, c'est de se dire, même si on arrêtait complètement spatial, plus aucune activité spatiale, plus aucun lancement, plus de satellites, plus rien, le nombre de débris va continuer d'augmenter de façon exponentielle. Ça ne va pas s'arrêter spontanément. Donc il faut, primo, qu'on devienne propre, secondo, qu'on aille nettoyer. Zadnja leta inženirji in znanstveniki iščejo načine, kako popraviti napake človeštva in odstraniti smeti, ki smo jih pustili za seboj. Navdih iščejo tudi v tehnikah naših prednikov. Preizkušajo mreže za vleko odpadkov. Harpune za upočasnitev opuščenih satelitov. In jadra za njihovo usmerjanje proti ozračju. Neki projekt še posebej izstopa. Evropska vesoljska agencija je izbrala švicarsko skupino inženirjev za vodjo prve odprave za čiščenje vesolja. Njihov cilj je Vespa, del evropske rakete, ki je bila izstreljena leta 2013. To je 120-kilogramska razbitina. Ta maketa je njen posnetek. Elle est jolie. Et ce trou, il existe vraiment? Oui. Wow. Sur les photos, il est. Magnifique. Le challenge, c'est comment est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on attrape un objet qui flotte et qui tourne dans tous les sens. Ça n'a jamais été fait. C'est comme si vous essayiez de capturer une voiture qui a raté un virage dans les Alpes et qui se retrouve à tomber dans une grande falaise, et vous allez avoir quelques minutes ou peut-être quelques secondes pour la récupérer, cette voiture, alors qu'elle tourne. C'est compliqué. Inženirji so razvili robotskega lovca, ki plen ujame s 4 gibljivimi rokami. Za vizualizacijo pristopa so uporabili ta prototip, ki je videti kot otroška igrača. Ces maquettes, elles pourraient paraître ludiques, mais en fait, elles nous aident beaucoup à conceptualiser aussi. Après, la question est de comprendre comment est-ce qu'on va faire la capture. Si le mouvement n'est pas trop grand, on va aller vers le mouvement et on va suivre le mouvement. On a l'objet qui tourne à l'intérieur et quand on a détecté ça, à ce moment-là, on ferme les bras. L'enjeu, c'est de s'assurer qu'on ne va pas créer des débris supplémentaires. Notre robot va devoir être intelligent et autonome.
Ça va être la première fois qu'on va pouvoir tester dans l'environnement réel tous les algorithmes qu'on aura développés. Robotskega lovca bodo morali naučiti, kako prepoznati plen. Zato so inženirji ustvarili vesoljsko okolje s sončno svetlobo in popolno temo. Te kamere so njegove oči. Lovec bo moral znati slediti svojemu plenu kljub izjemnemu svetlobnemu kontrastu. Voilà, là c'est encore assez flou. Tu vois que là, on voit que cette partie-là, mais là on perd. C'est pas ça qui est illuminé, là tu perds toute l'information. Lui il sort de nulle part, et puis là c'est tout noir, les algorithmes disent oh, qu'est-ce qui se passe? Il va rien. Nous, dans notre cerveau, ayant vu le Vespa, on sait que c'est un cône. Donc, naturellement, notre cerveau nous fait voir en 3 dimensions. Les algorithmes ne fonctionnent pas en 3 dimensions. Eux, ils fonctionnent en 2 dimensions. Donc, ils voient une image et puis ils voient la moitié d'un cône parce que l'autre moitié est à l'ombre. Et donc, on passe d'une image où on a clairement quelque chose qu'on peut reconstruire comme un cône à on perd toute l'information. Algoritmi se bodo morali naučiti, kako slediti tem spremembam in jih upoštevati. Nedaleč proč se druga skupina ukvarja s sistemom za zajem odpadka. Moi, je propose que tu fais un déploiement complet et puis qu'on essaie de tester la séquence. Stop. Vas-y, lentement. 2 leti so inženirji izpopolnjevali samo členke 2 od 4 robotskih rok. Vous pouvez imaginer qu'il y a la cible qui rentre là, tout doucement. Et puis à ce moment-là, Michael, tu peux fermer les doigts? On peut y avancer. Comme ça. Et là, il y aurait les bras qui vont dans l'autre sens aussi, et puis la cible, elle ne pourrait plus partir. Robot bo v vesolju sam, zato mora biti mehanizem nezmotljiv. Testiranje poteka v razkuženem prostoru. Število delcev v zraku, temperatura, vlažnost, vse je pod nadzorom. Tous les mécanismes qu'on utilise, c'est de la haute horlogerie. La moindre poussière va créer des frottements, empêcher le système de fonctionner comme il faut. Et on a besoin des 4 bras pour attraper la cible. Il faut surtout pas qu'il y en ait au moins un qui reste bloqué. Ekipa ima še nekaj let časa, da dokončno oblikuje vesoljskega lovca. To bo prvi vesoljski lov v zgodovini. Za odstranitev enega kosa odpadkov iz vesolja je namenjenih 100 milijonov evrov. Ko bo robot ujel svoj plen, ga bo odpeljal proti Zemlji, kjer bosta skupaj zgorela v ozračju. Enlever un débris, ça suffit pas. Par contre, il faut commencer par enlever le premier. Une mission comme ClearSpace One permet de démontrer que oui, c'est possible, permet de mettre un premier prix sur le premier développement, qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir. On a absolument tout. On a des technologies, on a du savoir, on a des systèmes qui sont plus intelligents que ce qu'on a eu durant toute l'histoire de l'humanité. S'il y a une génération qui est capable de résoudre les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est la nôtre. Če želimo v vesolje še naprej pošiljati satelite in ljudi, bomo morali razviti bolj trajnostno upravljanje vesolja. Luisa Innocenti, italijanska znanstvenica pri Evropski vesoljski agenciji, že 10 let sodeluje s pomembnimi imeni v vesoljski industriji in jih prepričuje, da moramo spremeniti pristop. On a pollué l'espace. On pourrait commencer à nettoyer. Mais quel est le point de nettoyer si le lendemain, j'abandonne un autre satellite? Nettoyer, ça coûte de l'argent. Donc la première chose importante pour arrêter de polluer, c'est éviter que les satellites deviennent des débris. Mednarodni kodeks ravnanja upravljavcem priporoča, da satelite umaknejo iz nizke zemeljske orbite, preden se ti pokvarijo, in sicer v obdobju 25 let. Z geostacionarne orbite naj bi odslužene satelite premaknili v pokopališko orbito, oddaljeno 300 km, pri čemer naj bi odvrgli gorivo in izpraznili baterije, da bi se izognili eksplozijam. Komaj polovica satelitskih upravljavcev upošteva ta priporočila. Pourquoi tuer
un satellite qui marche. Donc, on l'utilise jusqu'à la dernière goutte et quand on essaie de forcer une attitude plus écologique, la réponse est « Ah, mais ça va gêner mon marché, ça va me coûter de l'argent, c'est très très difficile. » Nekatera velika imena v vesoljski industriji si kljub temu prizadevajo spremeniti razmere z zmanjšanjem proizvodnje odpadkov. V Združenih državah ta velika družba s servisiranjem izrabljenih satelitov utira pot čistejšemu vesolju. V tej simulacijski sobi iz dneva v dan izboljšujejo postopek, ki bo v vesolju pravi tehnološki podvig, naveza dveh vesoljskih plovil. I mean, think about it, we are 22,000 miles away from Earth. The two satellites that we're trying to pull together are traveling at 7,000 miles per hour, and they're in zero gravity. We've done over 1,000 dockings here in this laboratory to make sure that every time we try to capture a client vehicle, we will successfully capture. So Caroline, how fast are we moving now? 15 millimeters per second. All right. It's very slow, very coordinated motion. Leta 2020 je družba izstrelila servisno vesoljsko plovilo MEV-1, ki se je združilo s satelitom. Ta prvi priklop je bil posnet. To je edini obstoječi posnetek satelita v geostacionarni orbiti. MEV-1 priklene nase 17 let star satelit, ki mu primanjkuje goriva in ga potegne nazaj na predvideno orbito. Odprava, ki jo financira lastnik satelita, potem mu podaljšala življenjsko dobo za 5 let. From a sustainability perspective, first off, we're making satellites that are in orbit last longer, so we can use them longer. It defers some of the needs for launching additional spacecraft into orbit. Today, we build satellites, we design them, we launch them, we operate them for 15 years until they run out of gas, and then we take them to the graveyard orbit, or we re-enter them into the Earth. It's kind of analogous to, buying a new car with a full tank of gas, driving it down the highway until it runs out of gas, and park it there, and then go buy a new car. So we're really working hard on how can we overcome that scenario. Popraviti, ne zavreči. Tako kot na Zemlji, je tudi v vesolju industrija prišla do enakega sklepa. Zadnjih nekaj let se vesoljska industrija ukvarja z novo panogo, razvojem vesoljskih servisnih plovil, ki lahko dovažajo gorivo in popravljajo pokvarjene satelite. Vendar se pojavlja nov paradoks. Pošiljamo stroje, ki rešujejo druge stroje, a tudi ti se lahko pokvarijo, kar utegne še povečati število razpitin. Zato je nujno, da začnemo nove satelite snovati odgovorneje. Mlada inženirka Sabrina Andriapan na jugu Francije za francoskega izdelovalca satelitov načrtuje prihodnje vesoljske odprave. On essaie de se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les satellites qui soient lancés soient en même temps utiles pour nous et en même temps utiles et durables dans l'espace. Le satellite lui-même, nous on l'imagine justement pour pas qu'il devienne un débris en fin de vie. Et ça peut être le cas par exemple de ce satellite qu'on voit là-bas, qui a un conteneur spécifique de carburant en fait, justement pour être sûr qu'à la fin de sa vie, il revienne bien correctement sur Terre, donc pour faire ce qu'on appelle la rentrée contrôlée, et en plus qu'il évite de tomber dans un endroit où on ne voudrait pas qu'il tombe. To je satelit SWOT za topografijo površinskih voda in oceanov. Skupaj sta ga razvila NASA in CNES za merjenje zalog vode na planetu. Ko bo njegova naloga končana, bo zapustil orbito, vendar ne čez 25 let, temveč že čez nekaj dni. C'est le premier satellite qui embarque avec lui une quantité d'air vol suffisante pour faire une rentrée contrôlée sur 10 jours. Il faut savoir que 85% donc des 360 kilos qui sont à bord du satellite vont servir pour une désorbitation finale. La fin de vie de ce satellite, en fait, a été imaginée dès sa conception, et c'est quelque chose que nous maintenant on fait sur tous nos futurs satellites qu'on va lancer. To je zdaj obvezno v Franciji, edini državi, ki je sprejela zakon za zmanjšanje količine vesoljskega odpada. Se bo po njej zgledoval tudi preostali svet?
Se človeštvo, medtem ko se končno loteva reševanja planeta, zaveda tudi tega, kaj se dogaja nad našimi glavami. Še vedno imamo dovolj časa, da ukrepamo in tako ohranimo vesolje dostopno tudi za prihodnje rodove. Prevod Dušan Gorše, zvokovna obdelava Robert Sršin, brala Ana Bohte.